Mejuah-juah man bandu kang kerina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan. Meriah kurta bancika kita jumpa ibas warisi petelukan ibas kebaktin pekan penata layanan ta bas pak saenda. Man kam kekelengan kami si enda dengar ikut muat bagin bas kebaktin enda man bandu pe ikatakan kami mejuah-juah. Mari ras-ras si benakan kebaktin ta, mari si benakan. Kebaktin pekan penata layanan wari si petelukan enda. Ibenaken ibas gelar di bata bapa si tetap erkeleng ate nang dangi gerejana. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si reh kudoni enda lako jadi kepala gereja. Ras ibas gelar kesasi badia si tetap negu-negu anakna alu kuasana. Makang geluh kemalangan mandi bata dengan engkelengi tinepana si deban. Perkua ate ras dami ibas di bata bapa, anakna Yesus Kristus ras kesasi badia, ras kam kerina gelah. Amin. Kelengilah Tuhan di batandu asa ukurndu, asa tendindu, asa gegehdulit. Olandigan pe lupakan kerina perintah-perintah siku bereken sendah man bandu. Ajarkanlah man anak-anakdu. Perpalaskan kata di bata enda, mari ras kita renden muji Tuhan, ibas kitab denden nomor 177, ayat si pemenaras si peduakan. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab sada Korinti bindu 4, ayat 14 sehkubas ayat 20 sada. Si enda kusuratkan man bandu, labo gelah mela ia kapndu, tapi guna ngajarkan kam, sabab kam anak-anak si ku kelengi, sabab bicara gia, lid 10.000 kalak gurundu, selaku kam kalak Kristen, bapandu labombue. Ibas kegeluhendu selaku kalak Kristen aku mau bapandu, sabab aku nge si maba berita si meriah man bandu. Dageku pindoken man bandu usihlah aku. Guna si eime maka kusuru Timotius ndahi kam, ibas kini teken man Tuhan,
Ia me anakku si kukelengi dengan si setia. Ia me si mempersingeti kam karena dalam kegeluhendu ibas dalanken ibas Kristus Yesus. Dengan eme pe si ku ajarkan ibas krina perpulungan ijapa pe. Tapi lid piga-piga kala ibas kam go meganjang ukurna. Sabab iakapna labo aku sireh ndahikam. Tapi la nain dekahsa renge aku ndahikam. Adi bagailah peraten Tuhan. Jenari ku pepayo me kala si meganjang rukur labo cakapna tapi gegehna nge si ku pepayo. Sabab kini rajan di bata labo soal cakap tapi soal gegah. Ku gadage atendu reh atendu aku alu maba perpalu entah alu keleng ate dengan mesayang. Ketuahan kala si megiken kata di bata dengan si make kenca ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita ersada ibas pertoton opelenga si begiken kata di bata ras kita ertoto. Nggo sikap kemahandu guna nuriken karena katandu o Tuhan. Rikut peras krina perpulungendu. Kamkap di bata Bapa kami si mada kuasa. Te kami kam simreken kepentaran man kemahandu. Bagaipe kesandu si badia simplim barui, gegeh pemeteh dengan kengasupen kemahendu. Bagaipe krina perpulungendu, perkiteken kuasa kesahandu, ngasup ngantusi erti katandu. Terpuji kam Tuhan, ibas Yesus Kristus, singgo nasapken dosa kami ras kesalahan kami. Ibas gelarndu kami mindo, dengan reh ngendesken geluh kami man bandu. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Mazmur, bindu 78, ayat sada seh kubas ayat 8. Den asap, o bangsangku, begikenlah ajarku, begiken min cakapku, ku belasken kuan-kuanen dengan perumpamaan. Rusia zaman sinuria ateku ku terangkan. Perkara-perkara si enggo, si begi dengan si alauken, si ituriken nini nininta. La atenta si buniken man anak-anak ta, tapi si turiken man kesusurenta. Karena kuasa Tuhan ras perbahanan na si medjin. Bagepe tanda-tanda kuasa si ilakokenna. Man bangsa Israel ibrekenna pedahna. Man kesusuren Jakub ibrekenna perintahna. Isuruhna nini-nininta ngajarkan man anak-anakna. Gelah sundut si arah pudi pe meteksa, jana anak-anak si lenga tubuh pe, nuriken cakaman anak-anakna. Alu bagai ia kerina, di bata kap penalemenna. La ilupa kena perbahanan di bata, tapi lalap ia patuh man perintah-perintahna. Gelah ola ia seri ras nini-ninina, bangsa pemberontak dengan lapatuh. Sila tetap kini tekena man di bata, sila erkemalangan man bana. Sejendama pengogenta. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, ibas berngisi petelu kenenda,
irakut kita arah ogenta enda ibasada tema makapken turikenlah man kesusurenta. Tradisi cerita entah penuri-nuri enda iajarkan ibas pustaka si badia. Maka adi sinenka kubas kebiasaan orang tua tasiadi, tradisi nuri-nuri enda pe entah erlajar nge ia arah pustaka si badia, entah ekin go jadi sada kebiasaan orang tua guna ngajarkan anak-anakna, enda tentu jadi pelajaran si mehergaman banta. Kata waringe waktu si tepat guna nuri-nuri man anak-anak. Adi si pepayo ibas pustaka si badia kitab ulangan. Maka nina kata waripe, turiken, tupung tedis, perdalan, kundul, tayang, tuliskan bas perdempakan, purakan bas keraku, tamakan bas pergelangan tan. Ngatakan sa, makana orang tua tetap lit kesempatan nurikan karena perbahanan di bata man anak-anaknya. Bagipe iingat kami, makana kebiasaan orang tua anta si adi, nuri-nuri man anak-anak na turi-turin kencadung man. Sebab ingat kami, nini bulang siarah bapa, makapkan kalak munte, orang tua kami, nini bulang kami, bagepe orang tua nande, merga milala. Tradisi cerita enda, la ngadi-ngadi ituri kena man kami. Sebab nina salah sada turi-turin na nina erlajar jadi kalak bayak landekah. Tapi erlajar jadi kalak susah ngasi meseranan. Maka iban na contoh-contoh ituri kena pengalaman keluarga. Sinai termurmur kesanga pena, kebaya kena. Maka dungna lanai kaipe. Ituri kena ka kuganai kalak susah. Banci jadi kalak jore. Jadi pelajaran si meherga kal rusur ituri kena. Ituri kena kuga harusna resenina res erturang. Sebab nina kuga apa pekam bayak na dilate dukeleng turang du resenina dulu di ergandu. Maka turi-turin sienda ngajarkan makana meherga. Salah sada nina na ingat kami nini bulang dai. Adilali turang du diberu si jaga petindu pe pagilulit ni. Sa nai mabagi kakin. Adi mate turang si dilaki turang na si diberu nyan peti. Bagaimana nina. Tah kebenaran turi-turine dah kam orang tua kami si metek adat ni metek sah. Jadi melala turi-turin si ipakai kena kesempatan na guna ngajarkan. Mankrina si lursurna kugakin seharusna dalani kegeluhanena. Ituri kena kape kugakin menata keuangan. Sangalit ingat lalit naka. Maka si lalit ula pelit-lit ni na dakam payo. Turi-turi ne. Sebab li nga day ba dakam geluhay dalar perhitungan. Amin na pili ka nga day ba bigil na lang itanggung pan na penggo ka na rugi. Apalagi ka dumereman kala. Lanay mo mungkin. Maka mo turikan man krina anak-anak ta. Gagal, sukses, enda turikan lah. Amin na pe mungkin anak-anak te pedakam goya bosan. Turi-turin te lanay menarik. Sebab riahan ka na turi-turin PUBG. Lanay menarik turi-turin te. Sebab anina turi-turin te dakam langa pernah nanamina. Maserakal ka nangan tu sisa. Aku nai susah. Maka bajuku pe luangan ca. Cuci kering. Sada pake, sada jemur nita. Lo terlalu kence. Maka na adi siturikan susah. Nis nina kari bagenda.
Iya, aku sangap aku nina. Kam bapak nunai susah nina. Wajarlah kam bagai aku gundari. Sukses kam bapakku. Malah kam mungkin aku bagi kam nai nina ka. Baci kam bagi nina nak tein jabab. Tapi kepaikan kai si harus iturikan man anak. Ibas kini teken enda perlu. Kai perbahanan di bata. Umpamana sukses kita gundari. Turikanlah mana anak-anak tema kana kesuksesan pemerintah di bata. Makana bicara gagal pe kita katakan ka mana anak-anak. Gela jadi pelajaran na. Gela hulanay pagi ulihina. Singgonggona. Laman tutup-tutupan. Laman buni-buninkan. Kata-kata situ hulah turikan mana anak-anak. Hula siya jari anak ta rebual. Si banturi-turin sila payo. Kitang pagi ayak-ayak turi-turin ta sila benare. Lah kita pagi tenang. Lah kita pagi sejahtera. Tapi adik katakanlah turi-turin si benar. Kebenaran negu-negu kita. Kebujuran negu-negu dalanta. Makana terpalaskan kitab pengogen ta enda. Makandai Paulus pengatakan sa usihlah aku. Sebab engkai manusihan kinbiakna. Pang yang ngatakan sa maka ia meguru man krina kalak singgo megikan berita si meriah. 10.000 kalak pe guru dunina. Tapi aku bapandu sirbahan cakam bengket kubas pengikut Kristus. Maka singa jari kita kubas pengajaran kini tekan si hamatilah. Peturikan mana anak-anak ta. Sebab maharga. Laban si kita kisah nurikan ca turi-turin mana anak-anak ta. Kami dakam pandita inda dakam pindah-pindah rusuh. 5 tahun, 6 tahun. Mon maun lika 10 tahun sa aku sempat 10 tahun di Serwajadi. Batang Serangan pernah kanga sempat 6 tahun lebih. Okay. Maka kuturikan mana anak-anak. Jenda nak kuningku. Bicara melala pe sing ingat kita, ingat duningku. Kita pagi pindah ka. Berbeda ka pagi situasi perpulungan Ula pagi pengingat kena. Labo pagi gel-gel nak kuning. Sama payo dage labo gel-gel. Saban jika kari ngukaya ka na hebatan na sangkan orang tua na dakam lanai terkendalikan anak-anak tenda gaya hidup na. Sebab gaya hidup enda merga. Pekenasa lah suka. Maka harus tetap turikan. Ajarkan. Katakan manban. Gelah na iingat na makana belingkel penampak Tuhan guna mabai ia sejadi kalak beling. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Timotius ipake Tuhan jadi mitra kerja Paulus i Korinti guna neruskan pengajaran-pengajaran si mahuli. Maka turi-turin pustaka si badienda turikanlah rusur mana anak-anak ta. Uga apa pesibuk ta. Ulah karila lali sempat tanurikan kata dibata mana anak-anak ta. Entah cerita tokoh-tokoh Alkitab lagi ya. Siturikan mana anak-anak Laman buninkan. Turi-turin hukuman. Pasu-pasu ngecakari siturikan man anak-anak ta. Enda dilakin pan pasu-pasu Tuhan. Labu kita bansi bagenda. Ajaib Tuhan ban berena rezeki. Susah te, gagal te. Perbeben tepe. Libatkan anak-anak. Turikan situhuna. Gelah itu kena makana. Dinamika kegeluhan. Gelah ia tetap mengandalkan Tuhan. Laya bosan megikan pengajaran-pengajaran si mahuli arah kata di bata. Situasi COVID enda pe. Mancikanga kita berbanding. Kubas piga-piga peristiwa. Tupung bangsa Israel i padang gurun.
rumah pertoton na pebongkar pasang. Bangsa Israel itanah Babel, rumah pertoton pelabo ipajakkan, tapi lalap ngeyar sembah man di bata. Bagai mo pe turikanlah manana anak ta, maka kopit enda pe lit rancangan Tuhan si terulin guna kegeluhan ta. Sali dengan orang tua te dakam yang geluh zaman Belanda, li dengan sing geluh zaman Jepang, li kadua na zaman Jepang ras Belanda peng geluh dengar. Zaman Indonesia merdeka, zaman reformasi, zaman si genduari nda peng geluh dengar iya. Maka go banci bandingkeun na. Kuga situasi kegeluhan nai ras gundari. Tentu araya pe kita perlu melala erlajar. Begikan turi-turinna. Pakaikanlah kesempatan guna nuri-nuri karena kata di bataman sinur surta. Pakaikan waktu silit. Adik kami rusuri pakaikan kami kesempatan nuri-nuri. Tupung nangdangi kebaktian berngi kami kebaktian keluarga rasanaan. Maun-maun kencaduman, maun-maun sanga libur, maun-maun kasa ngagawa-gawa. Ijalit waktu si tepat, anak-anak epe meriah hakapna, ijem turikan kami. Sebab pernah inanami kami, perjuangan ibas lahin pelayanan i daerah, cukup berat, sulit. Tapi engkai maka banci kita geluh genduari, erkiteken di bata si numpak-numpak kegeluhan. Aiman turinkan. Gelah na dikune pagi reh ibas kegeluhan na la bagi ukurna laya putus asa. Sukses kape pagi anak te lakaya sombong. Saali kang de bada kamban nai susah. Enceng jadi kalak jore magancang kalukurna. Lika de bada kamban nai nari la pernah susah. Susah iya mesera kalakapna mengubah kebiasaan geluhna. Lika de bar kita kenai susah. Maka nalanain dia susah. Asa silip pekeringan. Dakam. Bacika bagai balas dendam untuk masa lalu ni. Lidai ba? Si idah ka baskina tanah. Biasa-biasa saja. Naik biasa saja. Gundari biasa saja ka. Maka mengalir seperti air sungai na ka. Dakam berbagai-bagai situasi kegeluhan na. Jadi senina rasturang sini kelengi Tuhan, turikanlah man kesusurun tak karena keleng ate di bata. Hukuman si mereka di bata adalah kita patuh man bana. Pasu-pasu si ibreken Tuhan man banta, erkitekan kita geluh dalamkan pedah-pedahna. Pengalami dosa, ras kesempatan si ibreken di bata, erkitekan kita jerah dengan roba. Kerina harus diturikan mana anak-anaknya. Tupung kita dat rezeki ngatakan bujur man Tuhan. Maka anak-anak piajarilah bersembah. Disiplinkan genduri nari. Maka ulah pagi sengget bersembah. Adin sagalang pagi gajina maka suruh durban persepuluhan. Payah pagi akapnya. Gundari nari didik. Menyisihkan sebahagian. Entah jajan lagi melala. Tapi belajar tertib. Mereka persembahan. Memang beratnya. Saat minta ka, mohon si bahas, nggak ka iya gajian. Gelar napa ngajak disiplin, mau bagai? Tetap siturikan. Mana anak-anak ka, uga nabung. Kuga ka menikmati, kuga kelengi kade-kade. Maka ulah kari kade-kade ingin sate tang kelengi kita lang kelengi saya. Kan? Katakan kasih. Sebab perbahanan di bata, Enda melalar bagaina si manturinkan man sinur surta. Bangsa Israel pe isuruh guna nurikan peristiwa itanah Mesir 430 tahun. 40 tahun i padang gurun. Bagai pe bengket ku tanah perjanjian. Kerina harus iturikan lali si tading-tadi. Secara turun-temurun menjadi tradisi keluarga untuk bercerita. Maka uga apa pesibuk na kita tetaplah si pakaikan waktu ta guna cerita nuri-nuri mana anak ta gela inget na uga perjuangan ta uga na iya kitik uga kaya genduari maka na inget na
Kerina pemeri dibata campur tan Tuhan. Tuhu-tuhu numpak-numpak kegeluhan. Kerina kalaksir kemalangan manbana. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Selamat bercerita. Selamat nuri-nuri man sinur surta. Bagi peman kamana anak kami. Ulah kan bosan bagikan cerita ulang duras ninindu. Amin na pemulih-ulih lalat cerita kena. Berarti berkesan kal ngai maka lalat ingat na. Sebab na cerita mengandung nasihat, lit jay pengajaran, ilit jay harapan, lit ijay titipan impian. Makana raduras kita kerina ibas keluarganta, ulah sempat miskin komunikasi, arkiteken canggih na smartphone ta. Pakaikanlah tetap kesempatan silip, guna nuri-nuri, man anak-anak ta, man kempu-kempu ta. Amin, ras kita ertoto. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu. Katandu mempersingeti kami. Maka tetap makaikan kesempatan silit. Nurikan karena perbahanan do simbelin. Keleng atendo pengalami dosa. Gelah alu bagai Bapa tetap kami geluh dalankan pedah-pedah. Terpuji kam Tuhan rasa lalap. Rasa lalap. Amin. Radukan kerina kalak Kristen bas kerina ingan ras paksa. Mari ras kita ngakukan pengakun kini tekenta minta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tunggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Siso keliaman, tergelar si Maria. Singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasan. Jenari rehme ia pagi ngeranakan singgeluh rasi enggomate. Aku te man kesah si badia janalit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata ibas kita nehkan persembahan pengatakan bujur. Itahdu ugaliasna Tuhan ta Yesus Kristus. Maka aminna bayak gia ia. Tapi guna kini ulindu. Ipemusilna bana. Gelah arah kemusilan na jadi bayak kam. Mari ras-ras kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Iherta nehkan persembahan rende kita bas kitab dendenta nomor 272 ayat si pemenang. Mari ras kita arsada ibas pertoton ertoto kita. Endame persembahan kami o Tuhan. Alo kendu dingin pasu-pasundulah. Bagaipe silip ibas kami
kam si masu-masusa, gelah na tetap kegeluhan kami kecukupan bas penampat. Ertoto kami gelah namin kerina orang tua, makeken waktu silit guna didik anak-anak. Gelah na kerina Muhammad dengan erkemalangan man Tuhan. Ijagana dirina, bagepe tetap berjuang gunandatkan masa depanna. Geluh ia si keleng-kelengan, si ajar-ajaran, bagepe si lemah-leman salah. Bagepe kerina anak-anak, git ngakuken dosana, dengan pe tetap ertedah ate indarami surah-surah Tuhan. Kam dage si ngajari orang tua jadi wakil ndu gunan didiksa. Bagepe anak-anak tetap ngasup megiken turi-turin si mehuli guna mabai ia kubas kini uli. Ajarindu pe Tuhan gerejandu galah tetap mediate mereken pengajaran man anak-anak kami sikitik denga bagepe terus kupes permata. Tutus satena sekolah, tutus satena erdahin. Dingin pembelin ia ibas pengajaran kini teken bas pengajari orang tua. Dengan PO Bapa, pula hindu kami ibas pandemi COVID-19 enda. Bagi anak-anak nu si sakit, sumu i rumah bagi i rumah sakit. Tuhan si masu-masusa. Khususnya pe kekelengan kami nande Geri, nande Alan, bagi anak kami Kelly. Kerinana Tuhan anak-anak nu si sakit, ibas kuasandu, madan ia, perkiteken kam si nampati ia. O Bapa si mada kuasa, kubas tandu endesken kami, bangsa ras negara kami. Bagi pekrina serayandu, rikut ras krina ngawan perpulungandu, gelah tetap tutus makeken waktu silit, guna nuriken pengajaran-pengajaran, ras nuriken turi-turin si mehuli, bagi pe git tetap geluh ibas persadan sin teguh ras Tuhan. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami. Rasa lalap, serasa lalap, kam Tuhan pematang kegeluhan kami. Dengan pewarisi pepagi lalit alang abad kaipe, bancika kami krina ngikuti pekan penatalayanan, warisi peempatkan. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus, singo ngajari kita ertoto, minta dage ras-ras ertoto bagi sini ajari Tuhan Yesus. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu idoni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibasuari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabai kam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alokenlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate, si nggonenahkan kam, ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta, tetap megegeh dengan paguh. Yang si mada kuasa, seh rasa lalap. Amin. Juah-juah man banduk rina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan, kebaktin pekan penatalayanan ta warisi petelukan bokadum bespaksa si sendah. Jumpa kita ibas pekan penatalayanan ta warisi peempat dan ibas warisi pepagi. Tuhan si masuk-masuk kita kerina dengan si pedau alang abad ibas kita ngikuti pekan penatalayanan. Salam sehat, salam tegar ate, salam juah-juah man bandani. Puji.